Pemirsa Pujo Wali ring pura Tambangan Badung kemargiang nemonin Rahina Purnama Kedasa bulan April sani medue dreste sani kanton memargi kantos mangkin. Silih tunggilnya nih tradisi sakral ngerebek. Sani kemargiang pindah ke edan upacara ngedasa. Pemangku pura anak agung ngurah rama prajawang semausang. Tradisi ngerebek pina ke cihna penyucian sepisanan nangiang kanan luiring Badung. Manut ide ngerebek kemargiang oleh sanak persanak sani ngiringang ide betara pura uluwatu. Ucara inucap kemargiang antuk ngiteren pura ping 3 sinami munut kober. Miwa senjata pina ke simbol kekuatan spiritual. Ngerebek kesemertinin antuk nyangker jagat Badung. Mangdane kanan luwe si demetangi turnyomnya sekancaning kaon. Ring pemarginya nih, tradisi puniki nedunang ide betara uluwatu, miwa pertime, saha kober miwah mekesami sanak persanak dalam tambangan Badung. Lianan punika, petang banjar pengibah taler tadun, inggi punika, banjar pemedilan, banjar kerandan, banjar busung yakangin, miwa banjar alang kajang menak. Ngerebek kemargiang wusan edan utama Pujo Wali Katurang, nepet renggala roras tengai, keramane sampun ngawit ngiterin wewidangan pura, memargi prasawiya, sejeroning sarana pembersihan. Ane sarang ngerebek nika adalah ide betara uluwatu dengan kobernya dan sanak prasanak dalam tambang Badung. Semua ikut melaksanakan pengerebekan nika dengan ornamen kober, senjata nika keliling pura nika sebanyak 3 kali nika. Dan pelaksanaan ngerebek nika dilakukan pada saat sampun memargi petirtan nika. Sudah ngaturang petirtan, sembahyang bersama sampun, tepat jam 12 siang nika dilaksanakan pengerebekan nika dengan mengelilingi pura niki sebanyak 3 kali arah ke kiri nika. Tradisi inucap nenten wantah dados tetamian budaya, daging taler Cina kerayuan pantaraning manusia, alam, miwa kekuatan spiritual, krama ide kepercaya, gelintangin ngerebek, kanan jagat sani imbang side kerak sebecik, mangdane side ngicenin penyayuban ring wewidangan Badung. Saya lestarinya nih dreste puniki, pura tambangan Badung, mejanten, dados genah pusat spiritual sani nenten wantah medaging nilai religius, nanging taler budaya lokal sani adiluhung. Hendra, Bali TV.